Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo akatlin. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, nubilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan akatlin. Tinak istoryaan ita kat may papan iti kabsat ko. Iso ni Manang Samantha. Napintas ken nasirib ti kabsat ko. Graduate iti upat atawan a kursuna. Responsable nga anak. Addaan trabaho. Nasingpet nga anak ken kabsat. Uray kasano ti bambannog na iti trabaho, ununaan ket ununaan na latta ti para iti pamilyana. Iso na laeng taaging gaita, jakpay laeng maawatan no apay anagtinnag daytoy iti lalaki apalamunin. Awan lang arudan trabaho na, artek ken adik pay. Rugyak ngarudan ti agsalaysay. Talaga ka, day. Asigurado ka niti pangginding mo. Samanta, anak. Wan tatang, kinapudno na. Nabayagan a pinanumikin ni Daniel ti panagkalay sami. Kat ita, matungpalan. Saan na ka matkidyalapdan? Ti pampanunutin milang matkininanang mo. Kat no talaga asigurado ka niti dayta pangginding mo. Ti makikalay sa kini Daniel ti kahit ko asawain. Wan tatang, sigurado akon, 100%. Nga uray awan pa'y trabaho ni Daniel, kasta ka day. Saan abali Taing ka rin namat nga agsapul to iti pagtrabahuan na. Apaman amalpas ti kasarmi, tatang. Ay kit na saya at mat nga ron no kasta. Sapay la kumangaron, tatong palin na day ta ka rin anak ko. Wan tatang, mamati ak atong palin ni Daniel day taa ka rin na. Agyaman ak Samantha. Itian niya, Daniel. Ngamin, kinayat na nga urawan na talagad at trabaho. San lang na ita. Kinayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Nga uray ado ti mangmanggag mo chismis may papanganyak. Awan anyaman na, Daniel. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan ka di? Kan may sa, di mat nagkari kang agsapul kamat laang iti pagtrabahuam, apaman amalpas ti kasarta? Katuwen, di kagdanag. Tatong palik day takarik Samantha. Talagang agsapula kadagos iti pagtrabahuak, apaman amalpas ti kasarta. Promise. Namnamaak day ta. Kat ikarik nga daak laang dito'y nakasuporta kan ka, Daniel. Nakaluto ka din, honey. Saan pa'y, honey? Apay, mabisin kan? Itay pa'y. At niya kay karunti ka ninta, no di ka pa'y magam nakaluto. Sikaw pa'y laang tagluto ata ni. At isang sangbot ko apapeles. Masapul amalpas ko daytoy, takasapulan dan ija opisina inton bigat. Masadutak. Anya, ay unay kan. Pati pa nagluto, kasadot mo. Agorder ka langan ito online, tayo sunti pangaldawan ta. Alam nga rod ti cellphone ko, tas ikan ti agurdar. Sikan masadutak ko ng langarudan. No kunak masadutak, nawatam, Kumusta abit gatan di anak tabakay? Wan nga agpay sulakay. Saan pa'y mat anagaw-awid dito'y balay ni Samantha, manipod nagkalaysada ken ni Daniel.
Day tangarod kay nalabit ama kumikom da iti trabaho da. Adda nga tamot ten trabaho jay manugang ta. Ay kit nalabit akas tabakay. Manumit na bulan tinapalabas manipod nagkalaysada. Imposible mo't no saan pa ilangan nakabiro kiti trabaho na. Anya nga ta no mapantay da pasyaran. Uwi na niya. Mayat sa ngagpayso dayta na panunot mo, abagay. Ibagam to nga rod kinikatlain. Ta isunto ti kadwata amapan ija ayan da samanta. Wen lakay, ibagak to ken kwa na apaman asumangpet. Masayat mo ta simbangpod kan. Apay, Daniel. Ay katagluto kan atan eh. Kasta una yun abisin ko. Jak nang nangan iti may sangal daw. Ay, unay kan. Nagluto kamot kuman Adumat ti mailuto ama sida di taref. Masadutak nga rod. Alakit din. Di kan sumanao dita. Inka kataglutong tanay. Talaga ang mabisina kong. Sige, mabiit lang nga rod, tagpilo sa klabiit. Ay katagawa am nga rod atan eh. Agpigpigirgira kong gapo iti bising ko. Wen ko naklang nga rodon. Makauray ka kadimot, Daniel. Ay napasensya kayon jak nakaaw-awid ije balay, nanang, tatang. Nagadu nga minti pakakumikumak ita. Sakit nagsasarunot ti seminar ni. O kilaeng anak ko. Mawatan ta kamay. Amumi ama kumikum ka iti trabaho. Husto ni tatang mo, anak. Isungarod ada kaminti may dito'y balayo. Banag apagyamanak unay, tatang, nanang. Naimbaglaan ata na panunot yung agpaiso ti may pimasyar. Ayun Kailiw da kamit ngamin na makita anak ko. Ayun gayam. Ni Daniel ngay. Napan ka din nagtrabaho? Wen nga agpaiso. Nakasapol ka din iti pagtrabahuan na. Ay ikwa. Saan pa'y nga rod nanang? Adda ijay silid mi, matmaturog. Anya? Imalaldawan ng matmaturaw? Napuyatan ngamin idirabi itatang. Kastaya? Wen, mala, umay kayo tamapantay ijay kusina. Apa gusto, adda in-order ko apit sa itay. Isunti meriendaan tayo. Daniel, uy, Daniel, bumangon ka ditan Aldawon. Bumangon ka ditan Kunak man lumasapa ka amapan mangipasa iti resume ita. Kaslama sa dutak mo't nga rodan. Anya, angam sayang mo't dayjay. Saan laeng aday na? Nakababain pa'y kini Patrick. Iso tinangirekomendakan ka iti dayjay akumpanya. Ita, saan ka kit din amapan? Mapanak to inton matamdama. Ituloy ko pa ito maturog tani. Makaturturog ak pailain. Angam Daniel. Alakit din. Sumrag ka niti trabahom. Iti kasta saan ka amala daw. Mapanak to inton madamdama kunak may. Di naksingaan kunak ta ituloy ko pa iti maturog. Naisagadam ka di amin na hindi iti rumbang nga isaganam katlain. Wan tatang. Siguradum laang nga awan nalipatam. Awan mat sigurun tatang. No bilang ta adda nalipatak. Adda kayo mat amang itulod saan aya? Ay kituin mo't kiti Nala, ang sing-singpit kay jayan damanang mo Tubulong ka kadagiti matrabaho ijay. Iti kasta, maragsakan mo jakapsat mo. Wan ka di tatang. Awan rumbang apagdanagan yo. Amok dagitan abanag. Nasayat mo't nga rin no kastanak. Sana bale, tama ka dumingguak laang mat ijay. Magastusan ak ngamin no aginawidak dito'y balay. Kabayatan ti panag-ujitik. Naimbag pa'y kidi Ta sidiglang ijayan damanang mo ti hotel apag ujitiam. Wan nga rut. Walking distance laang. Iso talaga ang makatipidak iti pamasahe. Awagan da kami laang. No da ka sa pulam, way. Wan tatang, kat agyaman akmanan, talaga ang mapangnamnamaan kayo. Awan ang yaman na anak ko. Talaga kasta. Ta obligasyon mi mo't anaganak ti mang pahadal kada kayo. Nganak may. Daniel, honey. Sa dino tayan mo. Daniel.
Naulimak mo ti balay. Rimor nga ta ti asawa. Kinaag man iti silid mi. Ay, una yun ti asawa. Naimas mo't gayam ti turog na. Punaklakit din no napan nagsapul iti pagtrabahuan na. Ay, sigurado ang mabisin maninday na inton makariin. Agina na aklabasin. Kalpasan na. Agluto akmatan iti pangrabyan mi. Ni, alas 10 mo't gaya man iti rabi eh. Tinasaya ata, idulin kon dagiti libro kan notebook ko. Ituloy kon tumanan inton bigat ti ag-review. Maturog ako tamasapa akmanan ang mariing inton bigat. Samantha! Hoy! Samantha! Samantha! Anya day jay? Kasla ni Manong Daniel matiagpukpukaw. Hoy! Samantha! Umay ka man ditoy! Samantha! Ay sus, nabartak manan ni Manong Daniel asing mangpet. Umay ka ditoy kunakmat! Maysa! Anya ka di Daniel. Rabrabi, nung nakarariwawa ka. Nakababayin taga iti kaaruba. Oho! Awan bibiyang ko ka lang itakaruba! Ikawan naman kita iti ka nakitaray! Mabisbisinak! Sige, urahin nak dito, tamapanak mga na iti kanang. Agawam! Di nakpagurain iti mabayag ta ang mga lumakaraban ka ba rin kanya! Wan, unay ka din ayan. Sige, urahin nak dito yan, Daniel. Tarasan! Ay una yan. Jakla impagarup akas to'y gayam ti mapaspasamak dito'y balay damanang. Sadot kan artak gayam ti nakiasawaan ti kapsat ko. Anya kamutan, Daniel. Amumot anabambanugak anapan nagtrabaho. Ita, kastoy pa iti masang putak dito'y balay. Agad! Ada reklamom ha? Ada reklamom? Ibaga mano ada reklamom? Saan nak nagrekreklamo? Di kanyak laang. Tulungan nak kumamit kabayatan nga awan pa'y trabaho. Gaputaon ba yung trabaho? Pag tagibalayan lakmatan, kasta ka day, ha? Saan mat nga iti kasta? Ti kayat kulaang ag tinulong takuma. Nabambanugak ang nagtrabaho iti nagmalam. Ita, kastoy pa iti masang putak. Ag kaiwara dagiti naginuman nyo kadagiti babarkadam. Sakit nagado ang mainawan. Uray kumamit no adda naluto ang makan. Awan pa'y. Hoston! Ay, unay kan, Daniel. Hoston! Kurang ba? Hindi kang sumanaw ta, mga numatibab ko man tangiwa mo. Daniel! Sige! Pataasin pa ito agsaw. Agsaw ka ba? Agsaw ka pa ito talaga tibabon ka na eh. Katlin ading ko, si kapay laang man ti makaamo dito'y balaywan. Agdardarasak ngamin, maladaw akong iji opisina. Uwan manang. Aywan, ni Manong Daniel ngay, rimor ka din? Saan pa'y? Nakaturog pa'y laang. Sigurado nga inton aldaw ton amariing dayjay. Baybay ang pa'y laang amaturog, di mo naririingan. Uwan manang. Ilak mo tulatan ti maindor inton rumor ka. Uray di kan agluto, taisunton ti makaam nga agluto iti kanin na. Uwan manang. O sige, umuna akon arumwarading ko, ha? Sige manang, sumaruno akmatla ang arumwar, apaman ang makaurnos kan makalinis ak dito'y balay. Sige ading ko, kat agyaman akmanan. Anday ta, mayat manindirig na. Kaslaak man ang tumayatayab. Daniel? Daniel? Di ka natagari sa manda. Kunak man no insardan mo ti panagaramat mo iti may parit nga akas. Ang anya da ito'y aramidam, Daniel. Anay ko, ipatom timak, Daniel. Masaksakitan na. Nuko nakatumal na ka. Tumal na ka. No, tumal. Anay ko! Wanan! Pagtal na ako
Tatang, iba't ang ngarudan timag. Di mo mas ang timag. Mga asim. Naan-ano ti ima manang, kaslalim mitamat. Ha? Ay, ikwa. Ay, jakman amo. Itaklaan mo't amakita da ito eh. No di mo imbaga, jakpay amo nga adagayam limitam iti imak. Naan-ano ngay day manang. Ay, ikwa. Agdardarasak ngamin idi kalman ading ko. Ang mga nuga po iti kadadaras ko, katjak na puutan ana itugtog, iso alimitam. Sigurado ka? Wen, saan na bali, ta saan mat ana sakit? Ay, wal gayam, nangan ka din? Ay, saan pa'y nga rod manang? Nagdiritso akon anagawid, kalpasan ti UJT mi. Maala, ingkamanganin ading ko, nangan kamin kinimanong mo. At dapat mat nabati iti inlutok at tinola, si daom amin day jayan. Pudno ka din, nga dalimitam iti imam sa banta. Okay, akla ang tatang. Samanta anak, pangaasim ka di at adi ka naglibak. Ibagam ti pudno ka na kami. Ibagam no anya ti mapaspasama ka na kayong agasawa. Iti kasta, amumi mo't atar-aramidin man. Awan nga ro, tatang. Okay kami lang kini Daniel kunakmet. No pudno nga okay kayo. Apay ngay nga raw, nga dalimitam iti imam. Alaban. Aksidente lang ang dayjay, tatang. Di kay kadimadanagan. Okay, aklaan kunaklarudan. No kasta, talaga ngay sakit mo pa ilang deja, Daniel? Uray sadot ni Daniel. Uray artek, uray adik, uray adotibisyo na, uray balibaliktadin tayo pa'y ti amin. Asawak latta ni Daniel, tatang. Weng, at naak ditan anak ko. Asawam no asawam. Ang ti puntok lang, mate. Saksaktan na kang dasawam. Saan mo ka na yun? Kun may isa, kabaulak mo ti bagik, tatang. Di kay agdanag ta okay kami lang kini Daniel. Ay, saan ngagbalintikas na kanyak sa banda? Nasken ngagsalita kami kini Daniel. Saanin, tatang? Pangaasiyo ta saan kayon amakibiyang? Siya kunti makaamo iti asawak, tatang. Nakakaasimot jay anak talakay. Uwin nga ron, bakit? Ure ko na nang ukit aki ni Daniel. Nakita ka dagiti mata na tilitay. Amok nga dahil limlimod dyan at tabakay. Ay, una yun dyan anak ta. Agdadata lang aruden anak kabasol di asawa na. Ngam isakit na pailaeng nga oray isumutin ti masaksakitan. Ay, day takit nga ron, bakit? Ununain na pa iti sa baling ang timis mo abagina. Jak maaklaw na akas jay laeng aklase ti lalaki tinagtungpalan dyan anak ta. Sadot lang aruden, arteg ken adik pay. Uray kumamet no saan na akabilan dyan anak ta. Ura sino matanagan abakay. Talaga anarigat nga aklunin na ti kasjay nagtungpalan ti anak na. Nasirib mo ti anak ta. Ngam apay mo't ano may papaanan kiniayat ti saritaan kat agbalin mo't tinabaag. Ay, naku nampay lakay. Uray siya, jak mo't laeng may explain no apay. Talagan saan na in love iti dayjay a Daniel. Ay katanya ngay nga rod. Talaga siguro akas ta tibiyag bakit. Isumot ti kinayat janak ta. Iso ti pinili na agasat na. Kat, bye-bye anta kadilat ta nakas jay. Kapilitan na kasta bakit? Ngayong gitday, kanayon talata palagipan. Barang makaamiris tumot lang di anak ta. Kat dumteng tumot lang ti aldaw. Apilin ng tumot ti bagina. Sakbay ti sabali at tao. Aging gaita kasjay pailaeng ti sitwasyon ni manang ko ken ti asawa na. Masursurunak paykit din iti kabsat ko. Namin anumeten a binagbagaan dagiti dadakkelmi. Ngem awan latamet dengdenggen na. Talaga anatangken ti ulo na. Nainlove ngamin unay kani Manong Daniel. Iso nga oray masaksaktan an anusan nalatta. Mangnamnama nga danto kano panawen nga agbalbaliw ti asawa na. Jak ammo no anya ti aramidag.
Kayat ko kumaatulungan, kayat ko nga yadayo iti awan manaknakam nga asawa na, ngam awan met maaramidak taibantay na met ti bagina kanimanong Daniel. Nasirib ti kabsat ko, ngam jak amo tano may papanan ken ayat ti saritaan, nagbalin metten amaag. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Kathleen. Ken ka pagayam, Kathleen. Kas kabsat, adamet karbangam amang bagbaga wenno mang palagip iti kabsat mo. Iso na laeng taadamet limitasyon na. Awan basol mo kadagiti pangeddeng ti kabsat mo. Angem saan met anasayaat nga agul uli magkalatan kabayatan nga adda masaksaktan. Kasaritam manen ti kabsat mo. Ay aywem. Ibagam ano anyaman ti parikot dang agasawa, sisasagana ka adom ngeg kenkwana. Angem no talaga adi na pay kayat nga ibaga, baybay ampay laeng. Ngem kitdi ipakita ken ipariknam, kastameten kadagiti dadakkelyo nga adda kayo laeng iti malikodan na anak kasuporta iti amin agundaway. Alakastan pagayam, Kathleen, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Averon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko bareng makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon. Nang runa kadagiti makangeg akaug-ugali unay ti ipag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo lakay? Nagbayag kayo mat ang nagsarsarita. Ay, ni Jolie, bakit? Apay ka no? Agawid ka no dito eh. Kati kayat na ilako minto'y dakkalabalay. Agraman di solar ang nakaypatagdaran na. Anya? Kat anya ngay timbagam. Sa anak ngay manugot, bakit? Kastaw na ya panangibilin na di tatang. Ano mabalbalin kat saan mi ngay laklako na iti abalay. Nangro na ti solar ang nakaisaadan na. Sayang amin ta napintas ti lokasyon na. Kat anya ngay ti ko na ti kabsat mo. Medyo sabaling aro ti reaksyon na. Madlaw nga ipilit na nga ilako. Ay, madanag anak lakay. Amangan no agawid kat ipilit na ti kayat na. Kasano tayon tulaangan ngay no bilang. Sa dinon ton ti pagnaadan tayo. Di ka kadagdanag, tasyak ti makaammo, bakit? Bakit? Anday bagakan ka? Anya day talakay. Uray anya ti mapaspasamak. Saan kayo apumampanaw di ti balaywan? Ni, anya ti kayat mo asawan, Ruben? Awan matkit di. Hanggang sagsaga na aklang ti mabali na mapasamak. Bulod tayo lang ti biyag tayo. Kat di tayo amo, no, kaano tayo ngay subli. Ruben. Na ito'y abalay ti pan nakatawid ko iti day dinanang kentatang.
Pudno adaanan ngam napintas pa lang. Natibker ngamin ti pan nakaaramid na. No apay mat ngamin apakibiangan payla ang tikabsat mo to'y dakkel abalay. Kat nagpintas lang arudan ti biag na ijay syudad. Naitangarod mo ti pagsidsid dawak bakit? Wala at matlat tan ako na nga agawid. Kat ila ko may tidak kalabalay. Ay, sapay naturay da di akabsat mo. Ipilit na lakit di ti kayat na. Di na mabalin nga ipilit ti kayat na. Tasyak mo tinakanagan di ti abalay. Awan karbangan na basta mangilako natan? Inlako na lang arudan ti dagapan nakatawid na. Ngam almanan na paylaang mat agraman to'y dakkel abalay. Iso nga ro, dakunakken ka. Nga uray anya ti mapaspasamak. Saan kayo apo mampanaw ditoy? Ngamin, datayo ti akin kukay ti dahi ti abalay. Idulin mo kit ni anaimbag ti papeles. Taiso ti pangtenglam no bilang laeng. Bakit? Ruben, asawa. Apaya pinanawan da kami maten kadagiti anak ta. Kasano kami paitan taimbati na kami maten. Ruben, asawa. Nanang, padalian ti Julie. Naimbag nga oras mo, Manang Julie. Makipagladingit ak, itinasapa nga ipupusay ni Manong Ruben. Agyaman nakipag. Arnel anak. Ingka mangisagana iti merienda daan tim Julie. Nanang, Ay, nakakaasimot ti kapsat ko. Nasapa unay ti panangisublina iti biyag na. Anya kanu ngamin ayat tinapasamak Manang Biron. Sigon kadagiti kakadwa na. Natinag kanu kabayatan ti panagpintor da iyay construction site. Ket, anya nga iti ko na ti boss na. Tumulong da kumaa iti magastos. Wan, ingkarimot ti bus na atumulong da nga uray aksidente tinapasamak kin ni Ruben. Ay katrumbang nalaang Pagrebangan da dayta. Tani, kaasimat ti kapsat ko. Pakiawat mo man gayam ti listahan ti abuloy. Ta ilistak dagiti ginatgatang ko para kini Manong Ruben. Ay kwa. Wan, mabiit lang. Adto'y ipang. Agyaman na. 2 sacks rice, 2 box bread, 3 kilos sugar, 3 packs of coffee. At dayta amin ti insangpat ko para itilamay ni Manong Ruben, Manang. Dakkel mat siguro daytan atulong ko para iti pan nakalamay na. Ay kwa. Wan ipag kat agyaman na. Dakkel samat tinaurnong yung abuloy day di Manong Manang Biron. Kinapudno na saan may pay abinilang. Ne, apay ngay, bilangan yun Kay tabtabon laang ni Manong mo. Bilangak to inton bigat. Saan abalita nakadulin mat? Saan amapukaw day dya itinang idulinak? Mausar to ngamin day dya inton 40 days na. Ang kalaan, tasyak timang bilang. Alan ingkaalaan ng tabilangak. Tapno maibawas kumatlangan dagiti ingat-gatang ko iti kapikan asukar. Agraman ti inggatang ko iti pandisal. Dakkel matkat, ti gastos ko iti madamati lamay na. Anya? Dayta ti pudno Manang. Isu nga inkairwaran ti karton anagyanan ti abuloy ni Manong tabilangan tayon. Saan yun nga ipabigat tamadi matlaang. Naskan abilangan yon tapno maamuan tayo numanuti na urnong. Umayak man. Ne, si kamat gayam Julie. Umunag ka Agyaman na. Agtugaw ka ipag. Mabit lang ang ata mga laak iti mamerienda. Saanan, tadyak kayat ti makautang iti naimbag anak mong kang ka. Baybay amon ti merienda, taado ije balay daan ti Sabel. Ay kat si kangarod ipag. Imayak, tada na patag nga ibagak. Anya day ta ipag. Itatanatayan ni Manong Ruben, awan nga rudan karbangan nyo iti daytoy abalay. Isu apumanaw kayon. Anya? Ne, apay ngay apapanawan da kami kat asawak mo't day di Ruben. Kan maysa,
Adda dua nga anak mi iti day di kabsat mo. Iso nga adda nga rod karbangan mi iti day ti abalay. Sakbay anatay day di Manong Ruben, nagsaritaan mi nga ilako mi day to'y abalay. Awan ti kasta nga imbaga na kanya. Ti kunana, uray anya ti mapaspasamak. Saan kami apumanaw ditoy? Ngamin, daytoy ti nakatawid na kadagiti dadakkelyo. Ay basta, no diyo kaya't ariribukan kayo, pumanaw kayon ditoy. Siyak ti kapsat na, iso asyak nga rod ti adakarbagan na dito'y abalay. Naawata, Manang Veron. Pumanaw tayo ni Tidakkel abalay, nanang. Saan? Saan tayo apumanaw ditoy, anak ko? Nanang, Sakbay anatay ti amayo. Imbilin na kanyak asaan tayo apumanaw ditoy. wan angam nakabutbutang. Amangan niya pa taramidin ni Auntie Julie kada tayo. Sapay sa bali ti ugali na. Awan ti rumbang apagbutngan tayo. Tawan mo't madingar aramidan tayo, anak ko. Nanang, Amok asaan da tayo abaybay anti Diyos. Isu timang tarabay kada tayo. Mamati ak asalak ni banda tayo. Kat ilisi na tayo iti mabalin apakaisagmakan tayo, anak ko. Ay na, isardeng mo unti kastangar aramidam, Julie. Apay apapanawam da veron ijay dakkel abalay, kat balay damot day jay. Natayan ni Manong Ruben, anti. Isu nga awan nga rudan karbangan da iti dayjay abalay. Balay dagiti dadakkel mi dayjay. Isu asyak nga rud itan ti adakarbangan na. Tanatay met nga rudan ni Manong ko. Pudno abalay dagiti dadakkel yun ay jay. Ngam day di Ruben ti akin tawid iti day jay abalay. Kan may siya, inla ko mo ti pan nakatawid mo adaga. Saan ka day? Kat no adayo analawlaw apay ti tawid mo adaga. Ngam iti kabsat mo. Ay na, nakaado kayo man ako nakon, Auntie Isabel. Agkabaw kay samot ten. Ay tumal na ka man, Julie. Uray na surukan a 70 tawon ka. Amok pa'y lahang ti bagbagak. Sa anak pa'y ngagkabaw. Alawunan, saan no saan? Tulungan dakman nga rod amang papanaw kadamanang viron ijay dakkel abalay, ante. Anya? Saan na bale, tano malakok ti balay, mairanod kayo laeng. Ikang kayo iti dakkel abingay yu, Auntie Isabel. Ay maditi kastangar aramidam kunak manen, Julie. Pangaasim ka di tadi mo pagturayan ti dakas nga apal di ta panunot mo. Amangan no agbalaw ka, kat isuntaw ti pakaisagmakam ka anakan. Maturog tayo, nanang, manong. Makaturturog ako. wan nga rod, oras siyak. Makaturturog akmat nanang. Bala, maturog tayo nga rin, anak ko. Arnel, iddo po munti silaw igerwar. Kalpasan na, ilak mo mutan tiri daw. Wan nanang. Manang Veron! Manang Veron! Ha? Ni Auntie Julie matdayjay, nanang. Wan nga paiso nanang. Manang Veron! Lukatan tiri daw! Manang! Mala, mapan kayo iti sila jo, anak ko. Siya kunti makaamo ang makisarita kini Antiyo a Julie. Mabalin tayong samot nga idarom ni Auntie Julie iti aramidin na kada tayo, nanang. Wan nga rod trespassing kaya tikas day nga aramidan na. Agasam man, tabasta sumsumraklatan dito'y balay, adi pa agpakpakada. Wan nga rod, umunaglatan no kay kayat na. Sapay kaslasig siguro nga agdidirit sulatan iji kusina. Ay na, baybay-an nyo lata ka din jay ikit yo, anak ko. Tinapatag, saan da tayo adangran? Wan angam naglaing mo't nga agiboy-boy. Isupay naglaing pa'y nga agdalaw. Sapay agkusilap no kwa. Di yo latan ikaskaso ni Antiyo a Julie. Kas nakunakon, awan rumbang apagbutngan tayo, tawan mo't madingar aramidan tayo. Masingpet kayo ngamin unay, nanang. Isu nga abusuan da kayo. Agruam ni Auntie Julie no kasta abaybayan nyo. Yak kaya ti adda kaapan na, anak ko. Iso abaybay-an tayo latta ka din. Tinapatag, saan da tayo adangran kunak manen.
Kasano, tatananding, nagustuhan nyo matlaang ka di, ti balay kan loting ibagbagak kata kayo. Ay, launay, Julie. Napintas ti lokasyon na. Kaya't ko agatangan na dyan, tapatak direkto iti resort. Ay, wun atata, mayat apatakdaran iti resort day jay, taigit ti kalsada. Saan lang aday ta? Napintas pa'y ti aglawlaw na. Nako namon, Julie. Kat, gatangan nyo ka din. Wen, katangi ko. Iso ngay saga namon ti papeles ti balay. Iti kasta, nadardaras ti pan nakaproseso na apama na sumangpet ti anak ko manipo di Canada. Ariglado, tata. Amom ka day asyak ti madandanagan iti kastangar aramidam, Julie. Anya ngay kung matipagdanagan nyo, Auntie Isabel. Maday tar aramidam ka nakan. Agnanaad ti pabilya day di Ruben ijay dakkel abalay. Ngam inkunkuntak bukit dain iti bayar. Kat, anya ko maita? No nagtangkan mat nga minti ulo day jay abiron. Urayan na at ikabarbaron to nga akin kukwa iti balay ti mang papanaw kadakwada. Ay nauray po utamtoy kunak, Julie. Saan kantong agbaligi iti dakas apanggap mo? Uray anya pa iti ibagbagayo, Auntie Isabel. Siyak ti adda karbengan na iti dayjay abalay. Iso apapanawak ida ijay. Aramidek amin akabaelak tapno mapapanaw ko ida. Jak ida sardengan, aging gaasaan da pumanaw. Dayta ti tandaanan nyo, Auntie. Anya diyang aramidam dito'y silid ko, Julie. Ha? Ay kwa manang. Dayto'y kaditi sapsapunan, ha? Ha? Pudnong agul uli makak. Ngam nabayagan apalpaliiwan ka, Julie. Anya ti kayat mo asawan manang Veron? Nakalukat ti balay para kan ka. Maaramid mo ti kayat mo. Nagtalakak kan ka. Takabsat nakakaungarod day di asawa. Ngam talaga gayam agamrod ka. Gamrud asasawam mo't manang Veron? Sa anak agamrud anya? Adakar bengak iti dayti abalay, tabalay kat ngarud dagiti dadakkel mi. Wan, balay da. Balayo. Ngam nakanagan kin ni Manong mo aruben, ta isukat ngarud ti pan nakatawid na. Katsika, inla ko mon ti tawid mo adaga. Adayupay analawlawa. Dakdakkel ti tawid mo. Ngam no apay mat nga agraman to'y balay atawid ti kabsat mo, kat almanampay laang. Di ka pay laang ka di makontento iti addakan ka, ha? Nakabakbak ng kalangarutan. Agawang pay laang ti kakaiso na apakalaglagipan mimat iti asawa. Hay na, agdrama ka man ako nakon. Adan nakasaritak abayer. Iso nga itad mo kanyak day ta apapeles, manang Veron. Saan? Jak tupulos itad kan ka daytoy apapeles. Ta iti kaano man, jak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Anya? No di ka payla ang pumanaw dito eh. Mapilitan nak amang yuman iti dayto abanag kadag iti masagnan. Mangifaylak iti darom kontraken ka. Saan laeng nga iti barangay? No di kat agraman kadag iti pannakabag iti lintag. Ha? Sa anak amang rabrabak, Julie. Iso asakbay ang makapanunutak iti dakas. Pumanaw kan dito'y balay ko, Julie. Panaw! Pakawanan na ko mama ng Veron. Kunak no agbaligi ak iti panggap ko. Ngam saan mo't gayam. Pakawanan na ko mano nagbalinak adakas kada kayo. Kinapudno na, kaya't ko nga ilako ti balay tapno ada ibayad ko kadag iti utang ko. Anya? Dayta ti pudno manang. Naigumunak ngamin iti sugal kat nakautang ak iti dakkel. Parikot ko ita no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Isuan na panunot ko ti balay. Ang mamati ka manang. Pagbababawya kun ti inaramid ko kada kayo. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Pakaragsakak ti kasta amang mangag ko itakan ka, Julie. Di kagdanag, tanabayagan ang napakawan ka. Basta agsingsingput ka kumamutan. Uwan manang, agsingsingput akon. Ikarigatak ti agbalbaliw.
Kat ulitak manan ti akid daw iti pasensya. Aklunak abasol ko ti amin. Sorry at talaga manang Veron. Nasaya at matta nakaamiris ka matlaangan ading ko. Laglagi pa nga iti kaanuman, dinto agbaligi ti dakas nga aramid. Iso adagiti kumalaang pagsayaatan tayo ti aramidan tayo. Saan tayo nga agaramid iti may kaniwas? Tapno awan to ti pagbabawyan tayo inton dumteng ti mauding altaw. Wan manang, kat agyaman ak unay. Talaga nga awan makaartap iti napasensya, kan napakumbaba a tao akasken ka. Isu apakawanandak kuma iti aduan nagbasulak kada kayo manang Veron. Kas taunay abuteng ti ipag ko idi imbagak nga idarom ko daytoy gapo iti inaramid na. Nagpakpakaasi a nagpakpakawan, ket inaklon na nga adagayam dakkel nga utang na, isu nga ipilit na nga ilako ti balay, ta isu kuma ti pangalaan na iti pagbayad na kadagiti nakautangan na. Binagbagaak daytoy ket kaasi na at tinungpal nakmet. Ita, adda rinugyan na a negosyo, ket ininot metten a mabaybayadan na dagiti utang na. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Veron. Ken ka pagayam Veron, panagkunak ket hustulaang met ti inaramid mo. Numaminsan ngamin ket adda dagiti tattao nga abusado. Abuswanda ti kinasingpet ken kinasayaat ti maysa a tao. Numaminsan masapul nga ilaban tayo met ti karbangan tayo, iti kasta ket saanda nga agruam amapan panoynuyan. Nasayaat met ta nakaamiris met laang adagos ti ipag mo. At least, saan nan nga impilit pa iti panangilako na iti balay atawid day di asawam. Alakastan pagayam Veron, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Leonard ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko takayat kumet amang ngegan ti pannakaidrama na. Kan kayat kumatlaangan nga alaan wano maamuan no anya met ti opinyon mo may papan iti padas ngay nakibinglay ita. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti maudi atukad ti kolehyo iti kursok nga engineering. Adda metten iti maudi atukad ti kolehyo iti kurso na a nursing ti kaayan-ayat ko ani Ivy. Kastoy man dagiti pasama. Hello? Hello, honey. Naimbag man ta nakariing ka pa'y.
kunaklakit din no nakaturog ka manan iti sangwanan ti laptop mo. Ha? Jack pa'y mabalin ti maturog, Han. At ang amin ilipilipas ko ang design. Siga, kumusta ti Jutem, eh? Nagsakit nga rod ti sakang, honey. Agasang man, tadanda ni 12 hours ang nakatakder kami. Maturog ako man. Nakita ka anak online ka pa iso nga inawagan ka. Makabandugan niya. Maging ta. At datapay lang dito ay lumablaban. Siyempre, sika nga minti ayan ti inanak, honey. Oray siyak mo, Ivy. Si kamot ti ayan ti inanak. Gaurag padataan na bambanog. O sige, Han. Baliwan tanto manan ti agsarita. Tani, makaturturog akon. O sige, Ivy. Maturog ka nga rin. Palpasag lang to design nga aramidag. Kalpasan na. Maturog ak tumaten. Okay. Good night, honey. I love you. Good night, Ivy, honey. I love you more. Pasensya ka lang kuman. Kung saan ka unay replying ka nagiti na palpalabas nga aldaw. Okay lang, Leonard. Amukmat nga umadanin ti finals yun. Kan may sa, oray siya. Busy akmat lang. Dandani akto pa yun makasangit gapo iti RLE ni. Amom ka di, ano maminsan? Iararig ko ti relasyon ta iti may sa parallel line. Taapay mat nga, Leonard. Wala, takanayon da nga agabay. Ngam sanda man ngagkit-kita. Anya? Mabalin tamat nga agkita dagiti agabay a parallel lines. No talaga akayatan da. San ka di? Kaya tuwan no kabailan ta nga ta. Katuan, kabailang tamot at talaga ti agkita kin agdate. Oray pa'y inaldaw no talaga akayat ta. Saan aya? Sa bagay, uwan mo't gidi Saan tama na kanayon arumwar amapan agdate, at least makapagsinnarak tamatlat na nga oray iti apagbiit laang aka nito. Sa anak laang abasta girlfriend mo, tao akmat Leonard, kasapulak mo't ti oras mo. Aday na, naisen kon. Ay, kanayon matlakit din nakastoy. Nag-reply mat adagos ti loko. Basag. Sorry, Han. Jack kaya't apasakitan ka. Ngam amumat nga aramidak da ito para iti masakbayan ta. Okay. No iso ti kunam. Di iso. Sige nga ruden. Good night. Aday na. Naisend ko ti message ko. Makapasurunot da di alalaki. Ay, idipag man langan ti internet ta maturog ako. Sorry, Ivy. Sorry man, no nagpasugnodak idirabikan ka, Leonard. Awan da jayan, Ivy. Basol ko man. Ngam oray no bisa kiti studies ko. Jack kabailan ama pukaw kahit ibiyag ko. Kinapudno na, jakmatkit ka sa pulang ti perfecto anubyo, Leonard. Siyempre, kayat ko lang ang matati ang lambingkan ka. Nang runa no kasya na bambanugak iti shift ko. Mawatan ka, Ivy. Isong aron nga dahak ita dito Atoy, inyagan ka iti paboritom a milk chicken burger. Wow! Thank you so much, Leonard. I love you. You're always welcome, honey. I love you more. Ay, sa wakas, natuloy matlaangan ti date ta, Leonard. Ti amok at makansel manan. Uy nga, Rod. Kaya't ka nga minamakita, Ivy. Iso talaga na yung pamuspusak ka amin. Na yung baglangan, tanakaalak mo titi 30 minutes sa break ko. Nangan ka din? Wano nagkape ka lang manan? Nagkapayak lang. Kumusta ti Judy? Ay, kas iti sikod. At namanan kabarbaro a pasyente mi. Angam okay lang. Kabailak pa yung mat. Sika, kumusta ti aldaw mo? Baka pa-stress nga, Rod.
Ngamit nakita ka. Medyo nabawasan na giti pang panunutay. Ay sus, maalanak pa'y laang matabulaan na niya. Ha? Saan ka bulbulain, Ivy? Pudno, tibagbaga. O, diba? Oray 5 minutes lang itinal daw, okay akon. Makita kan manggak lang ti boses mo. Naragsak akon, Leonard. Oray siyak mo, Ivy. Diyak man may pakpakita, kan may parparik na. Nga masikat ayan ti inanak. Nga oray sa anak mo nga agin inana. Kaya't ko nga ikarim kanyak, Leonard. Tiyan niya. Nga oray kasanupay ti kinabisi kan pan naka-stress na. Mga ramid kat mga ramid talata iti wagas. Wano pamuspusan. Tapno agsara kan makapagkinumustat na. Ikarig na ito, Ivy. Oray apagbid lang nga kanito. Tinapatag, makadwa ka. Umdahasin kanyak da ita. Sorry, Han. Diyak makarwar ita. Manan? Sorry talaga, Ivy. Kahit ka una makita, ngam talaga ngamin nga atupay tinasikan nga ramidag. Okay. Nairwamak matkit din ah. Okay ka kadilaan, Ivy? Uwan, okay ang lang, Leonard. Nabanugak lang siguro. Kan may isa, kastumat aka na yun. Saan ka di? Sorry. Sapay ko matamaawatan na, Han. Ay, diyan ka mo, Leonard. Kanayon matkit di akas na ah. Kanayon nga awan oras mo. Isuan na irwama kon. Di kanyak laang. Insap-sapang kuma tapno sa anak manen akaslat nga dito'y anaguruuray. Sorry talaga, Ivy. Ikarik, bumawi akto kalpasan ti finals me. At adon ti oras ko para keng ka. Promise. Ay, kanayon lakit di mat na nakasta, Leonard. Bumawi matlatakit din akanayon ti bagbagam. Makauma. Ivy, Sige, tagawid akon. Nabanuga. Kaya't kun ki agina na. Bye. mabit lang, Ivy. Ivy! Ay! Awanan. Inadap ng ti cellphone na. Napagurak man ang tinubiyak. Agambay bayak pa'y lang agpalamis. Awag ak tapaman abumaaw ti pungtot na. Uy, babaita! Itay ka pa'y asaan ang matagtagari ah. Anya ti pampanunutam? Ada ka di parikot mo? Wano? Nagapa kayo manan kini Leonard, Ivy. Diyak amuron. Ngam panagrik nakat kasla na bambanuga kon. Nabambanug kan iti kurso? Wano? Iti relasyon nyo. Iti relasyon mi ah. Ha? Diyak amunoan niya da ito ang marikrik na kita. Ay ayatek ni Leonard. Ngam kadagiti napalpalabas nga aldaw. Kasla jakon marik na ti kinapatag ko kan na. Normal laang dayta, friend. Siyempre, busy kayo adwa. Panagkunak kat kasapulan nyo laang ti agsarita. Ang kasano? Kasano no sa anak kon asigurado iti marikrik na para kan na. Ivy, Diyak kaya't asaktan ni Leonard. Ang diyak mutin amunoan niya dayto ang marikrik na. Diyak amuno masaksakitanak gaputa ay ayatat dayto eh. Wano masaksakitanak, gaputa na banuga kun iti relasyon mi. kaya't mo ka dita kasaritak ni Leonard, friend? Saan? Diyak kaya't amamon na tinagsaritaan tarona. Sa anak pa'y anak kasagana. Ha? Aguray ka? Kasla ni Leonard tinagdardaras api manaw ah. Ha? Sigurado ka kadian ni Leonard tinakita. One friend, masigurado ka ni Leonard dayjay. Anya ti panagkunam ron. Nangag na nga ta, tinagsaritaan ta. Anya pa yung natiserbi na gito asabong kan chocolate. No saan ba't gaya masigurado tinobyak kanya. Dahil dyan ipasurahan. Ipasurak lahangin na kita. Talagang nga tayo akastoy tibiyag. Tamok, umdasan na kita ararawin na. Tamok, mawatan na. Wapaya ka na ayaw nakabisi. Pilpilitit mo't nga urnusan, di may papanin ka na kami kina Ivy.
Ngam apay ngay akabayatan nga aramidag ti amin para iti masakbayan mi. Kat kasla karumat amarakrakrak ti relasyon mi. Pagsakit. Oray na bang panugag. Isulat tatyad na iti puso kan panunot ko. Ngam una yan. Tasan gayam nga umdas kan kuha na dagitirigat kan sakripisyo ko. Isupay kit itataganas na amang ibaga asan asigurado kanya. Oo na yan. Patay tan bitrisikan. Para kit itagawin akon. Itikas na. Makainan na akmatan. Nay, nasapa ka mat ang nagawid, anak ko. Kunak man no agkita kayo pa'y itinobyam. Ay ko. Nasukatan ka no ti oras ti duty na nanak. Parbangon dan to na malpas. Iso ang nagawid akon. Kastaya, Wala na. Sige, tama pa anak pa iti silid ko. Iturog ko man pa ito nasakit ti ulo. ay kat mangrabi ka pa'y anak ko. Imo na kamin anangan kinitatang mo. Tatiam mo may kat marabian ka manin nga agawid. Alaing ka pa'y mangan naimas din lutok amasida. Sa anak pa yung mabisin anak. Mga anak to yung tulmarik ng aktibisin ko. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Leonard. Sige na anak, panahon kayo dito sa alas. Kahit kung dagin na. Mabalinta ka dito agsarita, Ivy. Anya ko mga itipagsaritaan ka, Leonard. Diyaga mo, no kasano karugyan. Ng panagkunak. Kat masaksakitan kan gabukan niya. Agpada talahang Ivy. Oras siya. Kasla sa anak matan anaragsak iti relasyon ta. Leonard, saan aga saan kan nga ayatan? Ngam panagriknak ngamin kat kasla mapukpukaw akon itibiyag mo. Yakon amuno asino ak itibiyag mo, Leonard. Panagkunak. Kat kasapulan tapay lang siguro ti space. Saan natapno umatayo? Gamkid di. Tapno aginala. Kino talaga data tinaituding para ti tunggal maysa. Dumtang tulat taon siguro ti kundaway ngagsabat manen ti dalanda. Cool off. Kaslakas na. So, cool off. No labels, no pressure, no communication. Ngam saan matagod pa'y, kasta ka di? Husto ka. Kat kidawa, nga kananad ka kumakanayon. Di mo baybayan ti bagim. Katapaman ngagpadatan to na nakasagana, ijay tantumanan nga agsarita. Awan ka diti madlaw mo ija anak tabakay. Kas ko maitian niya, lakay. Kasla saan mo ta namang mangan itinasayaan. Kasla kimutong pahigday. Kanayo na may kulkulang. Nakadadayo tinakaiturungan ti matang na. Adan sa parikot ti anak ta. Kunak man laeng no anya ti kunam amad madlaw mo iti anak ta, Anton. Kinapudno na, nakasarita ko ti anak ta. Kahit anyat ko na nga eh. Awan mo't lakay, okay laeng kanumet. Mamati ka din. Okay lang ni Leonard. Pasita. Saan lakay? Amok nga dapagdaldalanan ti anak ta. Adda ngamin na sa una kanyak idikat, may papankadakwad akin ni Ivy. Anya nga dayta. Nag-cool off da kano. Ha? Call off? Wen, cool off kun adan samot, no saan aligal, wen no official ti panag-break da. Normal ba yun? Di kasta pareko, ti may sa relasyon. Nang runay ti kasta atawan da. Ti saan anormal kat ti kasta adjar ti anak ta. Ay, wen nga rod lakay. Numabalin nga rod kumakat kayat ko ang makasarita ni Ivy. Iso na laang tadyak amo no rumbang nga ta akasarita kung no saan.
Jak kumakayat ti makipyang. Agam jak met kayat amakit kita ti anak ta akas ta ti kasasaad na. Bayan tapay lang ida bakit. Gamkid day. Paliiwan, kan bantayan ta anak ta. Ang mga ngamin noon niya pa'y ti mapanunot ng aramidan. Sapay la kumata saan ang makapanunot iti dakas lakay. Sapay la kumata mapanunot na asaan laeng agmay maysa. Nga uray anya tinapasama kadakwada kini Ivy. At datalat ta dito'y anaganak na. Kumusta, Ivy? Nakaululimag kamat kadagiti napalpalabas nga aldaw. Okay lang ang mat. Ngam kasla sa anak at talaga nga okay. Anya? Ni, kasano day ta, friend? Ay, diya ka mo, friend. Nagrigat lang tagayam ti makikol off. When ata saan mo mat at talaga nga intern of akasla silaw, friend. Huh? Uray call off kayo, may attachment pa rin. Ako nada iti Tagalog. Diya ka mo at talaga, Rona. Diya ka mo nuhusto pa'y baday ito ang marikrik na. Kasla pa nagriknak at mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Ay sus, di mo itulok friend. Sayang ti kinapintas mo. Maapapektaran pa'y kit din dagiti jutek. May stress ako na yan, friend. Saan laang aday ta? Magilgil ni ang payan iti sitwasyon mi kini Leonard. At least ita, taad the breathing space you ama ko na. Saan na bale? Ta saan kayo mat nag-break? Saan aya? Naikan kayo lang iti space tapno mabirukan nyo ti sarili yo. Juan, ngam adalang tamat butang ko. Kasanun no kabayatan abirbiro kag tibagik. Wan no sarili. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kini Leonard. No talaga ada kayo tinaituting para iti tunggal maysa, masigurado kasaan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam, friend. Sapay la ko mga rod ta saan nga agsakit tinakam na kanya. Sapay la ko mata maawatan nak nga inaramit ko ti kastoy. Gapot na kayat ko pa'y laang ti makainan na iti relasyon mi. Mamati ak akasta, friend. Uray no kasta ti sitwasyon nyo kini Leonard, ayatan kan aiwanam lata kumamat ti bagim. Laglagi pam, asaan laang ani Leonard ti adakarbangan na di tapusom. Karaman kami mat, friend. Intun bigat gaya man ti alumni tayo. Mapan ka kadi, Ivy? Siyempre, apay, di ka mapan? Sa anak pa asigurado, friend. Jack pa nga min nakapakada di opisina. Kan may sa, ang mga nudinak palubusan ni Ariel. Aday ta ka man ako na kun, Rona. Trabaho aka na yun ti adad ita panunot mo. Kita man ti kalendaryum, tani nalipatam samot ti aldaw. Ha? Alaam ti cellphone mo kat kitaam ti kalendaryum ko na. Apay ti kalendaryo, friend? Kat no aldaw ti Sabado ti alumni tayo. Awan opisina, friend. Aya? Nan kita akman? Aywan! Sabadumat nga agpayso. Kunaklakit din no weekdays. Ay, sus. Umay ka nga umay atap no adda ka do, Kwan? Sige. Tapno di mo mat ko na. Umayak, friend. Ang aguray ka. Panag ko nam. Mapan nga tamat ni Leonard. Ha? Kumusta matan tirik ng parakin ko, ana? 5 atawan matan tinapalabas. Manipod idi naggraduar tayo iti kolehyo. Kinapud no na. Day tapay ti may sa agagarak. Barang mapanmat ni Leonard. Kayat ko ngamin ang makasarita. Numabalbalin. Kayat ko matan nga urnusan ti may papan kada kami. Anya nga iti ammom, ang mga numapanmat ni Leonard kat maaddaan kayo iti oras nga agsarita. Hi, Ivy. Oh,
Hello, Leonard. Kumusta? Naimbag man ta nakaumay ka? Saan ka na busy? Ah? Busy? Ngam talaga ngayong karigatak timay. Multaan na kano ngamin ni Eric no sa anak adumar ay ita alumni tayo. Kasta? Wen, narigat mo tan wag multa. Sapay may salit yun na baboy ti daw-dawatan na. 15,000 mat day jay no dakkel alet yun. Sana bali ta doon samot tan ti urnong mo. Ha? Awan pa nga ron. Alumat ngamin ti paggastusan. Kan may isa. Adapay pagat-adalag kakabsat ko. No ita panawin. Masapulan tag dubli kayon. Aywan awan ngaminan ti libre ita. Magatang aminan. Isa masapul ti kumayod. Nang runa no adda pagad-adalam. Naku na mo, Ivy. Leonard, mabalinta ka dito ang sarita? Jay dudwa tala ang kumay. Katuwa na. Kumaga, tama pantay dya banda. Bayat ija ito na ulimat. Sige, Leonard. Sakbay ti amin. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka, Leonard. Sorry ka dagiti saan anasaya at ngayon bagbaga. Kan inararamid ko iti kan labas. Sorry no napasaktan ka. Nabayagan na napakawan ka, Ivy. Katkaskan ka, kahit kumatagkid daw iti pamakawan. Sorry mat kadagiti saan anasaya at ngayon nararamid. Ganim bagbaga kiti kalabas. Sorry, kadagiti nagkuranga. Ay ayatan nakadipay, Leonard. Sorry, Ivy. Ngamno ita, sa anak pa sigurado. Aklunak ang naragsakan ka nakakita maringgan ka. Ngam, nasurok 5 atawan matan di napalabas. Adun tinagbaliw. Leonard. Pasensya kan. Ngam masapula tingit-tingak pa na yung bagdirignak. Maawatan ka, Leonard. Kat agyaman nak iti panangibagam iti kinapudno. At least ita. Nalaganan tiriknak. Ngamin, nakapagkid daw akon iti pamakawan kan ka. Kat kayat ko amamuam. Nga aging ka ita. Kat napatag ka pa ilang kanyak, Leonard. Agyaman akmat, Ivy. Ket uray saan pa'y aklaro ti amin para katata. Ket ko amamuam. Asaan ka pulos anapukaw iti puso ken panunod ko. Ket maragsakanak ang makakita manen ken ka, Ivy. Adalat tamat dagiti gundaway nga agkit-kita kan agkuykuyog kami kani Ivy. Pasaray agin inawag kan agchat-chat kami met iti messenger. Isu na laeng takaslasanen akas iti sigod. Kinapudno na jakon ammo no anya ti husto amarikriknak para kenkwana. No ayat nga ta wenno asilaangan ti marikriknak para kani Ivy. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay la kuma ta maiwanwannak. Toy pagayam mo, Leonard. Ken ka pagayam, Leonard. Ti may bagak ket sangwem ti kinapudno. Ti kayat ko asawan ket ti agdama saan ket ati napalabas. Saanen asika ti sigod a Leonard. Laglagi pam asaan nga umdas ti panagayat no saan kayo mat nga agpada iti prioridad. Ti pinakaimportante iti maysa a relasyon ket pannakaawat ken komunikasyon. No bilang man tag sinubyan kayo, dayta ket saan atapno ituloy yu tinapalabas, no di ket tapno mangrugi kayo manen. Agsarita kayo anaimbag ket denggan yu titunggal maysa. Masapol a klaro ti amin kada kayo. Masapol nga agbalin kayo apatas iti tunggal maysa. Tinapudno a panagayat ken pammateg ket agtaod iti puso nga awan pulos mariknana a panagduadua. Rumbang nalaang nga rod a panunutem iti maminribo ti agbalin a desisyon mo. Desisyon asaan monto a pagbabawyan aging ga iti lumakay ka.
alakastan pagayam Leonard, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.